Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan Arapolwan. Babairo, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apo! Mang Nicolas, gumatangak man. Babit lang, damang lukata. Naimbaga bigat yung Mang Nicolas. Kastamot kan ka, adeng. Sigurado ang nagasatak manan itangal daw. Ta sikat ti umuna manan amang busat dito tersina may. Anyat nga tangam ading kaw. Kape, asukar, gatas, ken sabon. Agraman shampoo, ken toothpaste, manong. Dahita, kasla ubing tiriknak tong kalawagan nakitimanaw. Ta, saan ka kasla ka nagitinan? Duma customer midita. At tiawag da kanya ket nakatangtang ka nga tahata. Di la mabalin nga rod nga da discount na dagiti gatangak, manong. Oray ta, siya mo't gayam ti kas lamang papaubing itirik nayo. Ay, sana discount ti magunod mo kanya. Lutlikat amin nagitim magam agatangam kat saan kumanon apabayadan. Itid taon alibre nagiti gatangam kuma labli ading tao. Wow! Unay daytan, kaka? Anyat ko nam, lovely. Saan man na pinabayadan nila kay Nicolas dagiti gatangam kuma iti tersina da? Uwan, Robert. Andan samat mulmuluong na di alakay. Di pa kit malugin ti tiyanggida no masansan na kastataramid na. Amum ka din o nyat rason, amasansan a libre dagiti gatangak ken kuana? Anya nga? Krasnap! Anya? Ay, unay daytan kaka. Daya kinalakay nam. Ada pala rugsona. Ay sus, nakarkaro pa yung agkabanwag ti kinarugso dadya alakay tapna mom. Pagkunaam. Nangag ko esot topic idi dagiti ko kumpadre na. Kunada, anaar-aram ng bakas dadya alakay Nicolas. Anya? Ay, unay daytan kaka. Uwan, Robert, napaklan ka no a babaero nila kay Nicolas. Ay, awan, ure kasanot pa nang ulit ko apa nang bilang dito'y naglakwan ni Nicolas. Talaga akurang. No, ibasar ko itinabilang ko a produkto. Idi saan pa anang lukat dito'y tersina. Talaga nga, Agud-udit kan sa manay. nalaingak matitikunak iti matematika. Ngam ore kasanot pa nang bilang ko dito'y naglakwa managmalmalam.
kurang. Anya. Ay, salot kamat mundang. Iti dahi tangay bagam. Kasladyak amo ti agsuplay. Isu nga adamanan po kaw akas iti kunam. Mabalin gapo iti panagsuplem ti nakaalaan na. No saan ka gapo iti utang. Sorsorat kumit anasaya at nagiti utang. Ay, mundang. Amam, analalaingak ngam sika iti matematik. Ta iti nagkaskwilaan ta iti elementarya. Saklat ta ti pagsaksakaram no may papaniti mathematics. Nalaing kang agpaiso iti kwinta. Isu mas da awak nga rod. No apay amasansan amapukawan ka. Anya ngay tirason. Dayta, naipaskil kon iti tirsina miti inaramid ko akaratula. Anak kay suratan ti balikas saan kam ngagpautangan. Siguro ket kanayon nga ada umutang iti asawa kadagiti tagilako may nga malipatan ng ilista. Isu amasansan amapukawan. Mundang. Nay, ito iti sangot ti tersina ya o karatula. Ay kaano mong tagbasa saan mo adamagan. Masak man nga raw. Saan ka ngagpautangan? Ni, kastagayang tinasurat. Manipod itangal daw, saan kami ngagpautang. Apay, atidug unayin ay atilista nang iti saan ngagbaybayad iti tersina yaw. Saan mo't kit di, manumot at dalistaan na. Ngumgapo nga raw tamasansan na mapukawan ti asawak, iso nga ingkedeng kon adi kam agpautangan. Anya ti konam, Robert? Saan nga agpautang dananamundang iti tersena da? Tanakadakdakkel di karatula iti isang iti tiyanggida. Nailanad iti saan ngagpautang. Unay daytan kaka. Sapay rantak ti mapan umutang iti bagas. Ay, mapan kalangan iti sabali at tersina. Mabalin na pautangan da ka. Ngamno iti tersina da bakit mundang. Never na makautang ka pa. Nga ta? 100% lovely. Ti kunam. Ni, nagsasaw ka. Kasla napigsa ti mo iti tersina da bakit mundang. Talaga napigsa ti pul ko. Tadayjay alakay Nicolas. Numayra na nga iso tagbantay. Ay mayat Anya? Nalipatam ka din krasnak. Krasnak unay nila kay Nicolas. Kat uray anya ti utangak iti tersena da. Sigurado pautangan nak. No saan? Itad na paikit din alibri Ay, unay daytan kaka. Dayta ti pagpukawan nila kay Nicolas no iditan ni bakit mundang nagiti pautang wala ako na. Ay, si kagayam ti makagapo lablay. Una daytan. Agpay sugayam ti kunan ni Robert. Nga adda karatulay ti sango ti tersena yo, Mang Nicolas. Adi kayo nagpautang. Aramid ti asawak dayta aday. Sapay umutang ako may tibagas. Anya, umutang ka. Tawan ti isaang ninanang ko. Tabartek tulong met ngamin ti amak. Isu amasansan amay busan ti karga ti pagbagasan may. Ay, mano kilo ti utangam aya ading ka? 25 kilos kumamanong. Anya, ay, pasensyakan ading ka. Talaga adi ka pautangan. Apay nga rod ngo misisem ka mangibaga di nakpautangan. Tapno saan ka makagura iti panangibagak. Nakman langan di tabangir at tersena. Napipiyapay di tatapautangan dak. Sige manong, inna ko. Aguray ka ading. Saan ka pumanaw?
Ta ilaw-lawag ko ken ka. No apay ako nak, adi ka kayat apa utangan. Anya nga minti makagapo, Manong Nicolas. Gapaw, ta ited ko alibre, ti ibagbagam abagas nga utangam. Isu ako nak, adi ka kayat apa utangan. Agbayso, Mang Nicolas. Wain ading ka. Isu asaan ka nga agpasugnod wan. Agam, kabaalam ka na'y ayawin, ti 25 kilos, ili balayaw. Saan Manong? Ngam awagak ni Robert. Arkila at ti tricycle na. Taisot pangiluganak, iti ipadawat yu abagas. Manungay, ti arkila ti tricycle ni Robert. Kaya't namut siguro ti talugasot. Ngam ti pagdaksan na, saan nga umanay to'y naibulsak a kwarta? Ay. Saan mo napakaringguran ti pangarkilam iti tricycle? Ta siya akong ti mangta di ti pagarkilam ading ka. Wow! Unay daytan kaka, agbaysaw Mang Nicolas. Why? Adtaw ti talugasaw. Ay, nakababain samot no awatak dayta. Manong, tama nga no jakton makabayad no singir ka. Ay, saan kanto asingiran ka iti amin nga itid ko ken ka ading ka. Sakpay ken iti makautang ken ka ano. No. No anya? Apay adeyo ituloy, Manong Nicolas. No. Makiinayat ka kanyak. Anya? Ay, kunak tupay ket Mang Nicolas. Krasnak magayam. Nabayagay. Ngam itala nga may kanak iti turay. Anang ipudnokin ka ading kao. Ngam no kaguranak iti na ito nga ipudnokin ka. Ay, ibabawik mo ito. Ipadawat ko kuma 25 kilos abagas. Anya? Ay, saan Manong? Di mo ibabawi, di ipadawat mo abagas. Sa anak agumura, itinaybagam kanyak. Tanabayag mo ito naman madlaw ko, kursunada nak. Ay, agyaman nak ading ka. No di nakagura. O anya, maayat nak nga raw. Si aasawa ka mo't, Manong Nicolas. Diyak kayat at agbalin akabit. Anya, nukas ka sa anak amaayat. Diyak mo't ibaga, saan ka amaayat? Ta mariknak mo't anadungo ka. Ngamkit di, tay kunakon, diyak kayat agbalin akabit laeng. Anya nga raw, di kayat mo amaaramin ading ka. Sakto lang makiinayat kan ka, Manong Nicolas. No makitak to na may sakan abalo. Ay unay daytan kaka. Ngam ala. No, isuti ko nam akit. Rugya ako ninton rabi ay mangidaw-dawat. Asa pala ko mata mabalo akon iti mabiet. Ha? Unay daytan kaka? Mundang, umay ka man ditang. Mundang. Apay aya, makapungpungtot ka mat. Bakitan kan? Yung awan latta ti pakaragsakan kin ka. Nakapapgan itatoy linuto masidasa. Salot ka mat, Nicolas. Awan lat pakapudpudnuan ken ka. Kunam ngawan ramraman tilut-luto ka dinengdeng. Iso ani na yunak basit at yasin na. Ita ko naman anapgad. Talaga kita di maamot agluta wiset. Nak, apay ngay. Imbarsak mo ti kasirula ngayon tilinutok asidata. Awanin ati dinengdeng kaon. Gapo tajak kayat asidaan tilinutom. Nagapgan. Awalat pakaaywan kan ka. Salbag kalaklakayan. Apay ngay ngap apaan nakmutan. Inangin santa utek mau. Apapaan nakmutan ka pula iti dinengdeng nakapgad ka. Nauma-account kan ka. Anya takunab. Ulitin man. Ang mga nagkamaliak lang iti panagdengag. Saan ka ang nagkamali iti panagdengag? Ta saan ka mo't atulang? Nukasta? Kauman account? Why?
Awan pa'y lalaingamot ngaglutaw. Isa sa anak alumukmag, tadakmot maimas timangan ka nang itinutlut ko mataraw. Salbag ka. No talaga di mo magustuhan ti lutok. Apay nga raw, nga oral ag bukiran ti pusig mo, numalpas ka amangan. Kunsan la deta? Kalungam tupay la ti mabatay. Saan itan bakit? Nauma ako namang mga niti sana na imas. Salot ka alaklakayan. No ka ano pa'y nga maabot tayo ti kasto ataw-tawan. Iso pa'y ti panang ibagamit ti dayta. Urak lang na riwag, tinong panak mo tayo. Dayta ti rumbagan ka alaklakayan. Salot ka, gapoy ti dahi itong inaramid mo. Ag sinatan. Anya! Why? Kasipod kinaubing kaw, italangan na tong paak. Maluksawak, itinaramid mo kanyak mundang. Isong agsinatan. Nay, nanamundang. Apay ngagsangsangit kayo. Sino, ti minatayaw? Awan ti minatay mi barok. Ha? Anyaw ti pangsangsangitan niyaw? Ang konsumisyon ag unay ita, kinitatam a Nicolas. Ha? Apay na? Nagapa kayaw? Wan, kat saan lagagangay nga apa? Talaga nga apa? Ta, natungpak pa ikindian ni tatam a Nicolas. Gapoy tiluksaw ko gankwana. Ay, unay daytan kaka. Saan nga ang angaw nga apa daytan no kasta? Talaga Talaga madamag ko nga agapa kayo. At nga may tinagapaan niyaw. Gapula ang itinaapgad ka naw, adineng din ko si damay. Ngumsan mo't anapgad iti kunak, kalkalaingan na laag mo't. Ay, amangan no da sa bali makagapo na. Jakam mo ang mas daawak unay barok. Tagapulang iti panagaapa may, kan panakatungpak kan ko kunana kidin nga agsina kami. Anya? Ay, italang agapa kayo kanin Tata Nicolas. Dagos nga ibaganan, ngagsina kayo. Uwad garod barok, isungag kun konsimisyon ak unay itakin ni Tata Nicolas. Isumutan ti mangibagang agsina kami. Ay, at dalakit di sa bali na unag ama kagapo. No apay kayat nangagsina kayon. Anya ngay ti amum ama kagapo, Robert. Na kayo matlati ng istorya kanyak idi. Anapakla na pa ba iro ti asawa yaw. Ay, paliiwan yaw. Si iman yaw. Tama nga no, andan sa bali apag mamauyungan na. Iso kayat na kayon nga isina. Unay daitan ka. Uwan nga agpaisaw. Posible daita, barok. Si imagtuman nga agpaiso ti garaw na ni Nicolas. Tamangan no daman ng babae na. Iso anay bagana ti panagsinabay. Nagpakaadaak itay kini Nicolas arumwarak. Ngam di na amo ang nagkulubak dito'y tirsina may. Dito iti pang simak ko na. Tama nga nagpaiso nga na babae na. Sigurado adinak makita dito'y likod ti kabinet ang naglemengak. Dahil yun ti salot nga asawak. Mapanon agtugaw iti kahera. Ada tricycle ang nagsardeng iti batog ti tirsina may. Good morning, Manong Nicolas. Limot gayam lovely. Dahita intulog ti tricycle. Ay na. Apa una yan, nagsiksimutan. Naka-shorts. Iti nakakitkiting kunda kail ilot. Unayag Kanti blouse na pa'y ahanging makitkita talaga ti pusig na. nagseksikan lablay.
sigurado aboy nasakmanan itangal daw. Tas kamanan ti umay mangbusat iti tersina may biyag kaw. Biyag kaw, kunanak hindi lablay. Di nakman awagan iti biyag ko, tadya kaya tagbalin akabit. Sikaway. Hayag yaman nak, ti amok itayin kat babae na ni lablay. Kamananagan lablay biyag kaw. Ta inrogi kaunti nangidaw-dawat iti rabi ay may papanitipan nakabalok kuman. Tatlo maayat naktumit tayo. Kat saan ka ngagbalin akabay? Na, unay daytan kaka. Isumula ang gayam, akayat na kun nga isina. Takayat na nga isukat ni labli kanyak. Nya, Mang Nicolas, saan ka kadi ang makonsensya ang mangikarkararag iti mabiitan na pa nakabalom? ay, ta nakapulos ang makonsensya lablay. Ta amok mo, at ipan nakabalok ti orayam. Ta maklo namun ti ayat kaw. Na, kastagayam. Ay, imbaglakit din. Tada dito iti sapsapulan na idi abatuta na. Idi barangay taanod pailaan. Dahito, iti pangmalukin ka, Nicolas. Lablay ka. Anda ka di manin kayat mo nga utangan iti tersina bay. Kwa, awan nga minin ti kapikan asukar mi. Iso nga mayak umutang. Ay, saan ko nga ilista nga utang mo? Na, Ito kumanan libre dagiti imbaga makasapulan niya. Sos, iso mala ka na yun nga pukaw tinaglakwan. Adam gayam pangipadpadawatan na kadagiti lakaw. Kani karkararag na pa'y amataya ka. Libre na ito yan. Iso lagayam akanayon nga agpukaw tilakom kaya mun amatayak. Ha? Muna, anda ka dito tersina. Wey, naglamangak iti likod ti kabinet. Tapno mapaliiw ko amin na tigtignay mo. Salot ka, ikarkararang mo gaya mamataya ka, tapno mayat na kanilablay, sika itati patayat, pang-pang-uron ka mo. Natulanga ka na. Di nagpang-pang-uron ba? Lablibiyag ka. Ikanawan ako na agawam ti batuta nga igam na. Ay, diya kaya tiniramraman iti apayo. Paano ko? Unay daytan. Agparayat ka pa'y duldog. Talaga adi mo lata maikat ti kinababaerom. Matay ka! Matukul tatomang ka. Lalay ka na. Rita tinalalam, laklakayan na babae raw. Nyakin eh. Ditan gagayam, tinagpatinggaan, tipakasaritaan, anak pauluan. Babairo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat tiges writer. Ani Wilson Reyes Marcos. Para itijor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.